Hakajan mit arpo trek we yong aja penrio hakaba Green Tech Foundation kalayo ekjing job hakajing ki ban pendam no yakajing temu sarkar jilla hadolon nang lumpang deng nalyang ba HB nong lang chairman lai kublai ya borok ibla kershani foundation hakate ekjing ki haba ajing kran lapan pa which sungu bakarpang ka Voice of the People Party kabla kershan rat ba nadu ka pasdang lai kublai ru ikilong kami ka Women Organization of Riboy District kabla shong shat khan lang hakajing ki hamadan malki Madu khandai trek we yong arjar penrio. Katkung kasithi kabingelo kadyang Sashi Se, I Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Halor Kaphang, Development, Operation and Maintenance of Orchid Lake Resort located at Umayam Riboy District to a 5-star luxury resort under DBFOT mode on PPP, kami ketika Rai, Jakarta Tourism Department. That the Lumpang Deng Island, measuring 36 acres, is excluded from the concession agreement dated 25th February 2026, and the agreement will be suitably amended to incorporate this decision in due course. This has the approval of the competent authority, Kapla Pak Shangi, the Joint Secretary to the Government of Meghalaya. Kilang pendam mo, kilang pendam. Nadu mentah resmi Lumpang Deng Unlong biang ujung pi Unlong biang ujung a Bat unyai long biang ujung kapateng ujung tajai benriu Aku milih opor Ningkong kaburong sublai Ki umat, ki bajau, ki jimpai tonut, kar arsni ki jinshatran, arpo teli ki drip, nilayo ya ka jimjok, kila pendam. Kim pendam ada gerentek, kim pendam ano noru, ki pendam hapi upai ba, bak ilung kerjaan. Jong Green Tech Foundation tanggal ikaw ini suwa ulong kami kijinyale lalu kasih balingkong kamdai kisuni lalu bi'i tanghangi ngakrai pila yang berkendau marlai kti yang kilundong tak nila labiat nomor kini kibasyong tay kimting Makin kain melalui hapan yapo, nak terang orang makin pendam tapi upay ba. Nganumlan manu kita kibala kerjaan apa, ya kali kecilki. Ladaki orang sakumno kunuru, kini baru kini banpau sa perkai, menadu kasih kibalingkong, kibala yang buat kegerentek. Map yang mereka VPP. Kali kebaningkong kebawan yang hakagiat kabar kiseng balang nadu ka KSU nadu ka Hito nadu ka HYC nadu kiseng bapar ladang hala ngamla panjang ketanglut mapiana ndrei barok ledon ti hakade kiti kirang basnong kibelawan hunin Ikin hun nyak kalisor bat kapsor MC toda bat baru kiseng samla kiriu shimat kilong kmi kilong pa bat ngindai bangklat iya kini kilong kmi kiba asa sebagai nakatin hun dong bawa nunungkutin
ngam khan beruskata kau setia angkai berkeras ni kadok kam khan betul kam insen remars nyo ya kasiti bagi latar ya agreement jong lumpong dan masno kata jingkan ngomong syok kadok mereka kawai juga orang yang saya sih kapung niam nilasai ya kaskam kebesyar kai bahama kajinyal kikam syukur kikam mandi dalam ya kapung niam mentai kadai kebangi nilasai siapa berkajinyal kun jungi kadai baitang yo lumpang dan minta nilalak berpensangai ya katai nilajo nak gerintek nilajo limbak jingkar syandrat pa jumbaro Meri udak jingkeli ubahet mentah kalong ya kata kajaka kemet kabak kidang mut banjai sakmat udak jingkeli ya kajak mereulah atau pipediang ni pipediang lada pipediang hidai banteng ya kene ya pun tenge om dan hak mano bangi sisni bangi pediang ya kata paspa gitu om dan hak tang kawai ke distrik ban pediang ya kata Om Nun Hok tang karib hoy tang East Kasil tang West India West Kasil ban pediang ya kata kajak khamet hakari ban kejai benreu kadi karai jung pai pa lada pediang unsa pediang pai pa lada pediang kin mau bha ngaswa ban ong ka arpo asari ru kani kawai kamat kabak pihak ban sim ya karai laiwat nila job nila job Nila job kumai sibon nado mendakaski ini kibasang sekretariat kandai hak banyo yang ka jing kublai bapila pendam ro ngin namai kublai yapi nomor bal dang yap nilayap kri upai pa dega jingting upai pa pemerintah pihak pendam dega jingting thot upai pa batang kawai ngayu i mentah ka jing kerja teli kalau don kerja pendam iya kita ki ingkong sermat ki bumpua eka jing teli ki kruin ki baar lainut omlele jing teli mentah nilai yu iya kerja tunggal yalam mapi nang nesakmat ngin but mengi kisama ngin kendang baik kia kini kiru arsap kiru mentu ibadi ya kari kerja penreu season kasngi ngin penhap baik bat ngin penhiar baik balda piyai hasuingnya try dengan jaka hakendau te pai pa mai kumai sugong penamam dak jing thok na ai ni kan yang bani bat hadu sipau sispa arspa senam ada don kanu bajing sedang ban punjat lumpung dan kan ngene ke shinti ke bangin ya kon ha dak kanu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya